Nekim ljudima se jednostavno gubi svaki trag. Jednog trenutka su tu, a sljedećeg kao da ih nikada nije bilo. A šta ako bi se godinu dana kasnije pojavili? Potpuno isti, ne znajući da su ikada nestali. Pogledajte ovu priču o misterioznom događaju iz Brooklyna. Jutro je bilo vedro, tiho i uobičajeno. Na izgled sasvim običan dan. Joseph Brown, ugledan porodični čovjek u 50. godinama, tog jutra je rano ustao, popio kafu i izašao iz stana kako bi obavio svoju uobičajenu kupovinu, novine i žilete za brijač iz male prodavnice na uglu. Bio je to ritual koji je ponavljao svake nedelje, bez izuzetka. Dok je hodao niz ulicu, komšija mu se javio sa prozora. Joseph je također mahnuo rukom i osmehnuo mu se. To je bio trenutak kada ga je posljednji put neko video. Prešao je svega nekoliko metara i nestao. Kao da ga je vazduh progutao, bez ikakvog zvuka, bez ikakvog traga. Njegov nestanak će postati jedan od najvećih misterija u istoriji ovog kraja. Margaret Brown, Josephova supruga, čekala ga je da se vrati. Na stolu se hladio doručak. Kada se nije pojavio ni nakon sat vremena, postala je nervozna. Uzela je lagani šal i izašla iz stana, sigurno da će ga pronaći u prodavnici kako ćaska sa Kenom, starim prijateljem i vlasnikom radnje. Ali Ken ju je dočekao zbunjen. Tog jutra ga nije video. Mislio je da je ostao kod kuće. Margaret je tada osjetila stezanje u stomaku. Istog trenutka je znala da nešto nije u redu. Pitala je decu iz komšiluka, prolaznike, proverila je i u obližnji park. Niko nije video Josepha. Kao da je nestao bez traga. Slučaj je prijavljen i policija ga je tražila u okolini. Pretražili su stan, prodavnicu, čak i kanalizacione odvode. FBI se također uključio u istragu. Joseph nije ostavio nikakav trag. Kao da je iščezao iz stvarnosti. Potraga je trajala nekoliko mjeseci, ali bez uspeha. Kasnije, teorije su počele da se množe. Neki su tvrdili da je pobegao iz nepoznatih razloga. Drugi su verovali da se dogodilo nešto mnogo jezivije, ali niko nije znao tačan razlog nestanka. Međutim, priča se tu ne završava, jer tačno godinu dana kasnije, 25. avgusta 1977. godine, u 9 sati ujutru, dogodilo se nešto što će zauvek ostati upamćeno. Joseph Brown se ponovo pojavio. Izgledao je potpuno isto. Nije ostario ni dan. Kao da za njega protekla godina uopšte nije postojala. Zvonce na vratima prodavnice zazvonilo je kao i svakog jutra. Ken, prodavac, i policajac Roy Thompson prekinuli su svoj razgovor i pogledali prema vratima. Na pragu je stajao Joseph Brown. Isti kaput, iste papuče, neobrijano lice, čak su mu i oči bile mutne kao da je upravo ustao iz kreveta. Nije izgledao zbunjeno, naprotiv, ponašao se kao da se ništa neobično nije dogodilo. Rekao je dobro jutro i smireno krenuo ka policiji sa novinama. Ken se tada uhvatio za kasu da ne padne. Policajac Roy
Brzo je ustao i stavio ruku na pištolj, zatečen prizorom, ne znajući da li je halucinacija ili stvarnost. Upitao je Josefa: "Gde si bio? Svuda smo te tražili. Nestao si pre godinu dana." Dok mu je glas bio pun neverice. "Policija i FBI su te tražili mesecima." Joseph se tada zbunjeno osmehnuo. Rekao je da je upravo krenuo iz stana, misleći da je neka glupa šala. Dok ga je policajac Roy ubeđivao da ga nije bilo godinu dana, Ken mu je rekao da pogleda datum na novinama. Tada je uzeo novine s police i naglo zastao. U ruci je držao New York Times sa datumom 25. avgust 1977. godine. Prsti su mu zadrhtali dok je listao primerak za primerkom. Svi su imali isti datum. Panično je bacio novine i pogledao oko sebe. Policajac Roy ga je prihvatio za ruku kako ne bi pao od šoka. Tada je promrmljao: "Ovo nije moguće." Ulica se u nekoliko minuta ispunila radoznalim prolaznicima. Neko je potrčao da pozove Margaret, dok su prolaznici pravili krug oko prodavnice, ne usuđujući se da priđu bliže. Margaret je stigla u roku od nekoliko minuta. Kada ga je ugledala, ruke su joj zadrhtale, a kolena su joj skoro popustila. Suze su joj krenule niz lice dok je nepomično stajala. Pitala ga je: "Gde si bio, Josefe? Gde si bio celu godinu?" Nemo je odmahivao glavom, a onda je rekao: "Bio sam ovde, bio sam na putu do prodavnice. Svega se sećam, ali kao da sam trepnuo. Bio je avgust 76. Kako je moguće da je sada 77. godina?" Ljudi su se udaljili od njega, neki u strahu, neki u neverici. U tom trenutku policijska sirena je presekla napetu tišinu. Stiglo je još policijskih kola, novinarske ekipe su već vadile kamere, a jedno je bilo jasno: ovo nije bio običan nestanak. Ovo je bio slučaj koji niko nikada neće moći da objasni. Istraživanja su usledila odmah. Testiranja, detektor laži, medicinski pregledi, svi su pokazali isto. Joseph nije lagao. Nije znao gde je bio. Njegovo telo nije pokazivalo nikakve znake starenja, a u džepu je imao potpuno novu novčanicu iz 1976. godine. Kako bi pokušali da dobiju odgovore, stručnjaci su ga podvrgli hipnozi. Tokom seanse, Joseph je izgovorio nešto što je sve u prostoriji ostavilo u neverici. "Vidim sobu, sivo je, zidovi su mutni, ne mogu da ih dodirnem. Kao magla, ali gusta, teška. Nisam sam, čujem nešto se kreće, ali ne vidim ih, osjećam ih, posmatraju me." Njegov glas je postajao sve tiši, dok mu se telo treslo od straha. Oči su mu bile zatvorene, ali su mu kapci drhtali kao da se prisjeća nečega što ljudski um nije sposoban da shvati. Odjednom, naglo je otvorio oči, unezvereno gledajući oko sebe. Disao je ubrzano, znoj mu je klizio niz čelo, rekavši: "Nemojte me vraćati tamo." U prostoriji je zavladala tišina. Stručnjaci su se gledali međusobno. Zaključili su: šta god da je Joseph doživeo, nije bilo iz ovog sveta. Naučnici su spekulisali o vremenskim anomalijama, međudimenzionalnim portalima, čak i eksperimentima za koje javnost nikada nije saznala. Međutim, niko nije mogao dati logično objašnjenje. Nekoliko fizičara sa univerziteta u New Yorku sugerisalo je mogućnost spontanog vremenskog pomaka, fenomenu koji je do tada bio isključivo teorijski koncept. Sociolozi su ga analizirali, novinari pokušavali da ispričaju njegovu priču,
ali ništa nije imalo smisla. Svake noći, nakon povratka, Joseph se budio obliven znojem, prisjećajući se mutnih slika, sivih hodnika, čudnih svetala, osjećaja bestežinskog stanja. Ponekad bi se zakleo da je video senke koje se pomeraju na rubu njegovog vidnog polja. Neki istraživači tvrdili su da bi Joseph mogao biti ključni dokaz o postojanju višedimenzionalnih stvarnosti. Paranormalni istražitelji su sugerisali da je možda prošao kroz vremenski procep, neprimećen i neshvaćen od strane nauke. Dok su teorije rasle, Joseph se sve više povlačio u sebe. Postao je tih, odsutan, kao da je deo njegovog uma ostao zarobljen u prostoru između vremena. Šta se zaista dogodilo Josephu Brownu? Da li je njegov nestanak bio rezultat nepoznate naučne pojave, nečega što još uvijek ne možemo razumeti, ili je ipak ušao u neku nepoznatu dimenziju, prostor izvan našeg poimanja vremena i realnosti? Dok su se naučnici i istraživači trudili da pronađu logičan odgovor, stanovnici Brooklyna su se pitali zašto baš on? Šta je to što ga je izvuklo iz stvarnosti i vratilo na isto mesto, ali godinu dana kasnije? I da li je moguće da se ista stvar dogodi nekome drugome, možda baš nekome koga poznajemo? Danas slučaj Josepha Browna ostaje misterija. Njegova priča i dalje zbunjuje i fascinira. Da li je on bio prvi ili samo jedan od mnogih koji su na trenutak nestali iz naše realnosti? Možda nikada nećemo saznati istinu, ali jedno je sigurno. Svet je pun neobjašnjivih pojava koje tek čekaju da budu otkrivene.